Meghalaya Transport Minister Sniawbhalang Dhar on Tuesday inspected the bridge at Dwarksuid, which is currently under construction. It may be reminded that the present cemented bridge had developed cracks due to which plying of vehicles had been restricted. The Transport Minister informed that the site inspection happened so as to speed up the construction process to enable the bridge to be operational tentatively by 15th January 2021. The Minister was accompanied by officers from the Transport Department besides others. Nakatong distribution ni dari yang open floor kim la ini dari open slam rokin tak lagi keluar apa tadi ka jadi kuat dulu itu before 15 years before 15 years yang bungkai dia yang try melumah kau pasang maka macam kau orang ini dismantled dan assemble itu jui kembali sekali ke arus sini ada tadi ka Shillong buka Shillong Pak Penunggu ni, nak kalian jumpa Meghalaya Transport Union. Hadin bang iba ke Jingkieng kali siapa lagi ni ke National Highway 6. Dia menangi bangsi bang habis dulu dari Minister Bodan Buram Transport. Nama ba kedai kameram di Iban Pek yang ini ibu drop mah. Yang lain ban bu ke Jingkieng ini. Dari ngai ibu dia ba ke Jingkieng ini ban kami yang jam highway dari transport. Di mana yang ini dekat dengan bridge. Nanti balik inspect nak kenang baru kami jam speed up. Jadi ngai kedai ini bila don tak klik bila page yang rekam ke jam kemudian kami bentang di Iban Pek. Dan nak yang jom Meghalaya Transport Union ni kepat ya ki para bayi boat drop driver Dwarksuid dan dia ini smart ini begini ke problem ini kadang ke dan dia boat ni kali sudah balik boat hadi kom di badai kenapa Bapak mau bayar di Kyllalyngkot ini yang dicosok itu sejak kalau dia. Tang ini kita nak lihat sampai Meghalaya Transport Union ikut yang dari Minister Transport Sniawbhalang Dhar baik inang Kristom dan kita kerja beliau dan kita kerja jalan.